Le abathi ijuluka tsotsi. Yazi ijuluka tsotsi. Hayi igama ngiliqali kodwa angiyazi yona. Awuyazi yona. Yeah, but igama into ebenginokizwa. Hayi ibuzela kumina ngikutshela ngayo. Ngizokutshela ngayo. Ischeme se kwakuyi Okay la bekuyi scheme esikanjani? Yabo igenge la amasosha aqala. Yeah. Amasosha omkhonto wesizwe kumkhonto wesizwe. Yeah. Iyona ke yasungula le nhlangano le ethi ijuluka tsotsi. Yayizwa lonto. Yeah. Hayi mfethu njengoba ngisho ukuthi ngadlala abangani angithi yabo into vele uqala kancane ungayinaki. Yeah. Yayizwa leyo nto. Okay before nje usichazele ngokudlala abangani nazo zonke izinto like uma ungangena nje in details iqembu ijuluka tsotsi belisiza ngani emphakathini belenzani ngoba into sasitshala ukuthi ilabo kwangamasosha ahlala phansi ahlangana hayi lelo qembu ayilona lisizile kakhulu emphakathini ya for ukuthini igangi ngoba livikelile umphakathi yezwa lonto ukuthi ke manje ngoba phela kade ngahambe lokushini yabo leyo nto angisezwa kakhulu ngalo kodwa hayi thina hayi nalisungulelo lona lenza ukuthi impela siphinde sifike nala esikhona ukubona ngihlala la eThekwini ngoba ngangeke ngiyimele le yandaba manje ngokubheka kwakho ijuluka tsotsi yaba nomthelelo omngakanani eklineni lokishi wena uyakugxeka ukwenza kwabo noma uyakuncoma mina buda ngeke ngiqamba manga ukwenza kwabo kuhle kodwa kumina ngizokhala ngoba ngila eThekwini ngenxa yenduku yabo kodwa lona ilokishi bakwazile ukuthi clean ngoba akusekho lento ukuthi kuzokuloku egqekazo lokushini kubanjwe inkunzi lokushini so wena mangathi uyakhala ngasohlangothini lakho ngabe ukhalela egangeni kwami ngoba ngangiluke ngimelana nenduku ingakho ngagcina ngihlala la eThekwini mina ngibona ngathi right mina ngoba phela futhi babephephisa abantu egqekezelweni bephephisa nomndeni wakho futhi ekuthenini ngoba ngeke uzugqekezela umndeni wakho kodwa engavela omunye umuntu ongawugqekezela mina ngicabanga wami leli qembu iqembu lali right kakhulu umntaka baba ngoba ngisho ngeke ngiwaqamba mama lali right impela and futhi lenze into right ngoba inkunzi yehlile lokushini ayibanjwe ayibona yonke kanti iqala njengoba phela thina sibhema ngeke nathi sidlale lento ekuthiwa i-arrest yayizwa leyo nto ngoba ngaso sonke isikhathi ufuna sihlezi sibhemile kodwa manje ngicela sekuhlukumezeka nabanye abantu yabo ngoba fanele sibabambe inkunzi ukuze sithole le mali leyo yokwazi ukuthi sibheme yabo sithi uma ukuthi asibabambe inkunzi nathi imali yokubhema futhi asiyitholi kanti manje inkinga labafethu laba ngoba iyajuluka ngempela insizwa futhi hayi kancane iyajuluka ngoba ngempela mase bekutholile iyayizwa leyo nto hayi bazokwenza futhi ukuthi ujuluke uzuyisole kwayo wena kodwa ngokuthi ke kunalo sathane esudlayo iyayizwa leyo nto noma usujulukile iyayizwa leyo nto mase usulile lelo sonto amabili upolisi inhlungu kodwa hayi ngoba phela siyabhema siyafuna le mali nathi siqale phansi sibuyele khona uDlamini lo yayizwa lonto siganga sisenze yonke lento yayizwa lonto ngagcine ngibalekileke nami ngenxa yomdinana ngokuthi ngeke phela njalo ngiyabamba inkunzi la ngithola imali ngiyabhema at the same time sekuzwakala ukuthi hawu nangu umuntu othatha into ukuthi sengiyafunakala yabo nabantu bahlezi bengena nasekhaya futhi kuhlala amantombazana nabo manje ngiyabonga ngikhulile sengathi simanze singihlukumeza nosisi abaseceleni ngento abangahlangene la yayibona and yazi most yabantu abaseyidakamizweni kuhlukumezeka kakhulu umndeni ukudlula bona iyona into engayibheka ukuthi hayi ngeke phela nosisi bami bayangithanda ngeke ngiqamba amanga bayangithanda nami ngase ngiyabona ukuthi yazi ngisho kwayibona ngendlela ekwenzeka ngayo ngeke namhlanje ngingena amaphoyisa abalala ebusuku yes sathi kanjalo kunayo neforum la kuyafika labantu siphi lesigangisala ekhaya yayizwa lonto yazi bengagcina beshiselwa ngisho umuzi emlazi ngeke ngabona kushisa umuzi ngoba manje nanginomfana lokho eganga la ekhaya bengamtholi bavela abantu besuke bezoshisa umuzi kunjalo vele ey'ndaweni ey'ningi nje ngeke ungashiswa abanye masebekhathele uyaziwa nje kuyadingiswa ukuthi ke ngcono ukuthi thina sikhulule kulesi sikhathi samanje esi-right esinane inkululeko leyo khona akufani naqala ngoba ngiyazi iqala uyazi kwakuvethe nekukhulunywa kabili kathathu wangaluze kufika into eningi kwashiswa same time umuzi yabo
nami ngiyona ke plaza ke mina la ngihlala ngakhona ngihlala ngasendleleni yasePavilion hey yabona ngoba ngihlala ngasendleleni yasePavilion abantu abaningi abadlulayo sithi mina sengigada ukuthi hayi lo ngiyamazi hayi angimazi lo lokushini incane lokuthi ngilazi lonke lokuthi yenza lonto ngiyabazi nabantu abahlala khona ngilona lokuthi encane ke lele ngitshela ngalo Chesterville incane yezo lonto up to road 1 to road 27 khona namanye ujele liphumele ngalo hawu ngama hour 5 ngalamba lonke lokuthi ngiqede manje yabo ngiyakwazi ukuthi hayi lo hayi ngeke uqashile lokho yebo lo hayi ngeke nginsilela lokho ngiyayazi ngikhuliswe yebona ngikhulele kubona yabo waphela ngikhule ngidlala nebhola yabo impilo yami nje i-right yabona okay uzosithathela konke into usiqondisele uma sekuqala ngendlela yakhona nina bendlondle nophapha ekhanda nina baka Mpudu Bomvu ufana negazi nina baka Shishiliza ngedidi kwelimaholo nina baka Shaka hawu nina baka senza nakhona utshela ubani ukuthi mina ngiyindlondle nophapha ekhanda hawu ukuthatha lapho uchanya introduce kanjalo nje mangibingelela abantu okay mina ngumsebi mina ngoba ngumsebi nje ezakithi lezo indlondlo maboyo indlondlo enkulu nophapha ekhanda yabo masusho njalo ukuthi indlondlo enkulu nophapha ekhanda ngibele ngikhumbule nala ejele eGlenco bekunobaba lapha bekuthuba bomajunior bengisebenza engadini khona njengoba yade isigwebo sami ngishayela khona lapho kwetshwa iminyaka emingaki bengigwetshwe u5 years i-house breaking and theft okay no uzosixoxela along the way bengisaka-introduce ngendlela yakhona manje nakho sekuqonda nezinto eziqonda nayo vele ngiye ngithi uma ngingenisa uhlelo kube nendlela engibingelela ngayo abantu nengihlonipha ngayo abantu okuyibona bethamela lolu hlelo lolu ngoba lolu hlelo lolu aluyilutho ngaphandle kwabantu abalibukelayo kwanami ngaphandle kwabo mfowethu angiyilutho bafowethu ngoba ngikhuluma nje umoya wami ubuhlungu njengamanje ekseni isiphinde yathathwa futhi inamba yami yaka Vodacom angisena WhatsApp futhi angisatholakala futhi ku Vodacom mangiqeda la kumele ngizame ukuthi ngabe ngiya Vodacom ngiyoba reportela okwesibili cabanga ngabatshela ngathi ngicela beyiflag le number le ukuze ingabe sakwazi ukuthi yenzeke isimo swap bangitshela ukuthi bayiflagile kodwa nansi namhlanje shuthi isithathiwe futhi inamba ngisena WhatsApp ngisena kahlahla uVodacom umsangano kahlahla vele ngifike ngibatshela umsangano nine network umsangano ngoba akukwazi ukuthi ngalokho ngikhala ngento yodwa ngizophazamisekelwa izinto eziningi nxa le number ezibalekile so ukuthi uma une number ya Vodacom you must be very careful ngeke ukwazi ukubeka ama bank akho kuyo ngeke ukwazi ukubeka i-social media yakho kuyo ngoba abantu bazoyithatha beqola abantu nawe ugcina uyithola usengcupheni yokuthi kusetshenziswe inamba yakho ngendlela e-wrong so uVodacom ahlahle mina njengamanje ngithi umuntu osebenzisayo kumele aqaphele shintsha ukwenza ngoba uzoba nenkinga lenginayo angikwazi ukuthi ngalokho ngibuyela kuze kube kathathu ngibuyela ngenkinga yodwa bengakwazi ukuthi beyisukumele okay lo yethameli how I ended up in drugs okuhlelo la isilanda khona abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni abaseyidakamizweni basuke bezosilandisa kabanzi ngendlela abangena ngayo idakamizweni lokho sikwenza malungana nokuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona sizama ukuqwashisa abantu it's set kubhlungu if uzama ukuqwashisa abantu kodwa kuphinde kube yibona abazama ukucekela phansi lento wena othi uzama ukuyenza ngoba uma uthatha inamba yami ya Vodacom ulimaza abantu abaningi kunabazali aba-expect ukuthi ngibabuyisele iy'ngane zabo kunabantu abangifonela kuyona le namba ukuze besize abanye abantu kodwa manje shuthi leyo nto ngeke isenzeka ngenxa yokuthi kunomuntu osethatha inamba yami lapho-ke uthatha ungabusazi-ke ukuthi yena mase kujutshelwa ngamatshe lento ethi zama ukusiza ngoba sinenkinga yedakamizwa ayekho umuntu ongakwazi lokho sibulele kakhulu sinenkinga yedakamizwa bese kuthi lo ozama ukusiza inkinga kuphinde futhi kujutshelwe yena ngamatshe uvele ungabusazi bafo siyacela ubingelele ubazise ukuthi umfoka bani lo esinaye namhlanje imvelaphi yakho ukhulelephi ukhule kanjani ukhule umntwana onjani egcekeni ekhaya ubukhula nobani isimo besinjani ekhaya ubumfundo onjani usenabele nangalokho ukuthi ube umuntu okhonza ukudlala ibhola hayi mina ngindlondlo nje umabuye omkhulu umsebi mina ngikhulele khona eChesterville bathi seBlackers mina uThabiso igama lami ngoba ngize nakwena uThabiso ngokumsebi isibongo ngoba ngisho ukuthi ngiyindlondlo mabuye ngoba bengibuza ukuthi uzwe ngobani ukuthi indlondlo mabuye hayi no angithi thina besilo thina benguni uma sibingelela abantu kuyaye kumele sizehlise kahle uma ngithi nina besilo nina bendlondle nophapha ekhanda
uyayincengela uma uphambi kwabantu ngokosiko lakithi nangokwesintu sakithi uma umje phambi kwabantu ugumula isiqo uphula angisho ukuthi sigumule ngisho izulu lese ngwenakela ngaso mangiyabona nje mina ngoba ngikuthatha njengokuthi abantu abangibukayo ngiphambi kwabo so kwamele ngikhombise ukuyihlonipha phambi kwabo sengenzeka ngithi ngizama ukuyihlonipha bese kuvela umuntu yena ongayihloniphi kuzosuka lapho ukuthi nami ngingamhloniphi kodwa ngeke kwazi ukuthi mina ngizoma la bese ngingahlonipha abantu so ngithemba ngithi ke ngiyazehlisa ke ngephula imini kubantu kwasekuqondana nokuthi nawe uyindlondlo enobaba ekhaya kuyazwakala bafo ukhula kanjani Buda la ngikhula khona ngoba ngisho ukuthi nguthabiso mina ngikhula eChesterville ngihlala khona eChesterville ngizalelwe khona nje nginzalo yakhona eChesterville njengoba ngize la ngoba ngiyazi ukuthi usizo ngalithola ngoba ngempela ngiyayidinga lento engiyidingayo neminyaka ihambile manje uneminyaka emingaka useyidakamizweni neminyaka idakamizwa iqale 2008 njengoba ku 2023 wena uyiqale ngo2008 ngiqale ngo2000 la ngingene khona nje ebe ngifunda ke lapho ukhulela khona usuzwa nentshebe manje sengize nganentshebe sengikhathele yabo sengingenile nasejele ngithi mina mhlambe mase ngibuye ejele ngizoba right yabo lonto sengiyiyekile nalento nayo ke nenkinga phela kufanele kube indawo nendawo kube ukwazi ukuyivikela yabo ngiyabona ukuthi kodwa nephutha labake futhi kodwa kubanga iphutha ngoba kwangisiza yazi kanjani okay asiqale phansi ukuze singagcina sixovela umbukeli istambu isigcingi idobo esehla manje egcina edle phimisa like njengoba bengibuza ukuthi ukhule ekhaya kunesimo sikanjani ukhula ngaphansi kabani ufunde phambi abangaphansi wafunda phakeme hayi ngempithe amabanga phansi ngiwafunde eChristopher Nxumalo amabanga phezulu ngiwafunde eChesterville Secondary like ubumfundo onjani esikoleni ungachazela umuntu ngeke nje ngiqamba manga hayi esikoleni bengibrave esikoleni bengihlakaniphile esikoleni izona futhi idakamizwa zingididisi most abantu abaseyidakamizweni uyakuvumelana nabantu ukuthi bathi abantu abahlakaniphile kakhulu inqwaba yethu amathalente ethu na yonke into abameli na yonke into bagcwele la esigcwele khona emadrugsini njengoba ngisho kwayinami yabo nje ngihleli nawe kufanele ngabe ngiyiplayer noma iPirates la kwakufanele ngiye khona impela ngiyodlala khona mina bengidlalela umlazi asenani ngisuka eChesterville njalo ngolesihlanu ngibuya ngesonto ngidlala ama games ngiwadlalela Lamonte ama games ngiwadlala eNewland ama games yayizo lonto kuze kube ukukhula kwami nayo ke lento engididisa angithi njengoba ngikubuza kanje sifuna ukuzama ukubona lapha izinto ezaqala ukushayisa khona sifuna nje usithathe ngeupbringing yakho ukuthi ukhule kanjani sifuna ukubona lapha into iqala khona manje ithatha umgaqo ongeyiwona lokuyiwona wakugcinela la okhona njengamanje ukubona abafethu ababengaphezulu kwami abajike bazwana nami ukuyibona abantu babesebeyazi wena uhlangana kanjani nabantu abadala ungena kanjani kwakhona egwayini like uqala kwakho uhlala nobani ekhaya mina bengoba ngisho siba u7 kodwa abane sebashona okay kodwa manje kusele ababili ekhaya la ngizalwa khona kusele ababili manje amantombazane futhi la like ekhaya ukhona umuntu obebhema ekhaya bakhona bebebhema wena lento kaGwayi uyiqala nini uqale ngokuntshontsha uGwayi mina kuntshontsha kubona obhuti bami laba abadala ababhemayo sothi bawubekile uGwayi lapha noma uyabhema uyawulahla isinqama mhlawumbe umuntu wesithen lapho ohlelweni lami oqala ukubhema ngokubuka komuntu omdala ebhema bese ethi maselahla isinqamo bese sithatha so ngiyanxusa mina njengoprofessor if ever khona umuntu obuka lolu hlelo onenkinga yokubhema phambi kwengane ngiyakucela ayiyeke leyo nto njengamanje ngoba iyona engaholela ingane ukuthi isigcino sayo igcinele idakamizweni ngiyabonga lokho okusho ngiyavumelana nayo kakhulukazi nje abantu abadala ababhemayo engathi angaba negumbi lakhe nje angabhemeli phambi kwengane yakhe awubona ngani uGwayi angabhemeli phambi kwengane yakhe ayizalayo isencane ngoba phela konke siqala sibencane kuze kube ukuthi siyakhula into sikhule nayo mase sikuwena ke into sigcilile sinkuwena egazini akulula ukuthi uyiyeke yabo njengoba manje sengisewungena akulula ngiyeke nase ungeni le ngingena ngabangani bami angangibhema nabo
Okay, njengamanje usuqalile ucosha inqamu ufunda mapha amabanga lapho? Ngifunda amabanga aphansi kakhulu ngoba ngangifunda ibanga ngithi lika grade 7. Shuthi lokho standard 5. Yeah. Ngiqala ngicosha inqamu ngala ngiganga. Yezwa. Ngaze ngabanjwa ngisho umisi nganginegenge esikoleni engangifunda nayo. Yeah. Sanguyazi niba abangani esikoleni umhlangana umshungwana umshungu. Uyabona ke la kwanomngani wami okuthiwa uSibha. La uyayizwa lonto. Yena umuntu oshaya isicapha yabo. Ngisho esikoleni wayehleze efike nemali yabo lonto noma singena lutho. Uyayizwa lonto. Shuthi nangazi noma igenge abafowabo nomani bebebhema kakhulu. Ekuyibona abantu esaqala nabo intsango. Siqale ngentsango le. Sishuka esikoleni. Uyayizwa lonto. Sishuka esikoleni kuma kuyibreak isiphume ngoba sifunda la siphuma singazi ukuthi siyothenga iqeda osweet siqala ehlathini sisaqala siyashuka intsango siyabhema intsango la ehlathini siyabuya esikoleni la ihlose libovu kunuka nentsango lapho sana sabanjwa uthisha la kwakuthiwa uMsimsweni plus uhlala ngasekhaya umgaqo owodwa nasekhaya ezantsi la ehlala khona wasibiza nje wasibemzela phambili sangena sinuka intsango singawudlanga usweet yabona wathi lento enuka kina noma ngathi ngangiqambela manganithini senibhema ugwani nibancane kanje ekwakona ukuthi ngeke siphikele umuntu omdala yezwa wabatshela futhi manje ukwathi wena ke nje ngoba uhlala ngasekhaya uzobatshela abazali bakho ngoba ngiyabazi yezwa lonto nami ngancenga ngumuntu oncengayo phela kubangaze ekhaya kodwa ngempela yazi akazange abatshele umisi kodwa yena wakwazi ukusiyala ukuthi suyeke ugwayi uyayizwa lonto kodwa wagcine kuyinto engiqhubeka nayo ngoba ngonyaka ozayo ngangiyongena e-high school la sengibona ukuthi hayi usivele phela sengiyakhula ke manje okay ibhola uyadlala lapha esikoleni ngidlala kakhulu uyafunda ngiyafunda kunenkolelo ethi ingane ukuzigwemeka ezintweni ezibhedayo kumele kube nento eyenzayo like ukudlala ibhola kumkhipha busy umfana ngapha impendulo kathishu nayo like kuxubana kanjani intsangu isikole ukungezwa wawukumaintaina kanjani yabona nje la ngenqamba manga yabona njengoba siyigenge sifunde esikoleni ngibreak nescheme sakho nami nescheme sami futhi mina ngaba nescheme strong ischeme nathi sasibhema lesi scheme udibana kanjani naso ngidibana naso ngokuthini ke abanye babangani bami edlala nabo ibhola okay ngeke ngiqambe kamanga inqwaba nje abafisa abadlali ababona laba edlala nabo ibhola lapha intsango sibhema kakhulu ukuthi kuyikona ukuthiwa phela mase usezingeni leliphezulu into engafunakala yayizwa lonto kodwa nje imost yabo intsango nje bayayibhema sikhule ngayo ke njengoba thina sikhule emalokishini intsango yona nje into ebesidla kakhulu usudla intsango manje ekhaya kuvela nini ukuthi hayi limadekwane hayi bona baqale bona kwavela ngokuthi ke ngithi ngilwe ngiphika ngithi hayi ayikho leyo nto ayikho leyo nto ngaze ngagcina sengigwelele kuleli elikhulu ngelinye ilanga ngase ngixoxele ngiyafika phela ntambama la ngiyafika ngiyangena ekhaya ingibambile lempahla leyo unga yabo ngisafika futhi kuyona yabo shuthi anginakile la okay iwunga yona uyiqala nini khona lapha esibhudu iwunga ngiqala nayo ngiqala 2008 ngifunda kamabanga ngifunda grade 10 okay futhi kunonyaka nje manje ususaqale ngona ngithi grade 9 usicinela grade 8 usuyaseqela lonyaka lo from ngoba ngisho ukuthi from standard 5 ngibhema ugwayi oluhlaza amangwane up to standard 7 ngibhema amangwane kwathi ngo 2008 ila ngiqala khona ke ungake lapho ngo 2008 bekhona ingidi nje abantu bekudlisa ingidi uqinisele la eThekwini ke bekunale ndawo ekuthiwa iJumbo House ungabiza amagama la ngoba bedliwa ingidi naye bingenisile iwunga kancane kunabangani bami ke bebehlala la eThekwini yabo
abebefike elokishini lapha yabo ngokuthi bona sebeyayazi iArosto benza njani basiheka ngokuthini njengoba sibhema insango bona bafika bahlala eceleni sothi bawu3 bawu4 babhema le unga le yabo lona siyaxaka bona uthi awubona babhema thina siyahleka la sidosile kamnandi bona bayacomba ongathi bayacomba badaka utshwala yabo wayibona abantu abaqala belubesipha amabili yayizwa lonto kanti njengoba besipha amabili bayasigaxelisa sibone thina yayizwa lonto kanti ngobani basifuna ukuthi thina sibasize ngoba phela thina sihlezi sinemali yensango yayizwa leyo nto mfethu yazi thina kulula ukuthi sithole imali ngoba asikakajumpi kakhulu ukuthi hey siyabhema yonke le nto yayizwa lonto bayazi ukuthi yo njengoba bona sebebhema sebeyabazi umzimba bewungu bayazi ukuthi sebefuna ukuthi basicontrol basijike ukuthi singasayithenga insango sithenge le nto ngaqala ngokushaya amabili hayi ngiyeza ukuthi hey uyaze mnandi kanje le nto yini abayidlayo yayizwa leyo kodwa lento ngiyayibona bayifaka etithini imncane lento emhlophe bayishikishe bayifake yayizwa leyo bese xa ingeke lezi zinto zabo lezi kodwa manje bona mase bebhemile uyabona kumnandi futhi uyakheha umuntu mayazi ukuthi nje okwakangeni kuyona yayizwa lento uyakwazi ukuthi mina amabili kodwa mase nibhema naye sikubambe iArosto ngeke anginike buka kodwa boma usayiqala uzokunika yona le genge egangile enjengathi hey ngiyongisho nje ngabafethu lapha hayi mina ngiyabazi ukuthi ngiyenge ngisho ngamagama kodwa ngiyabazi abantu abangifaka kuyona lento lokuyibona abantu abangiqala abanginika lo benginika amabili yazi kwayimina engayisholo ngakusasa emva kwahlampe insuku ezintathu athi hayi ngeke yini le now nami u10 rand nami khona nongibhemisa sibheme kahle idamu nawo like ungathini umuntu obhema idamu njengamanje umuntu obhema insango ungeke uzumkhoze futhi ngayo ungathini umuntu obhema insanga eqhamukisa ishukela engayibonanga ishukelwe phi ayi ngiyabona ke lo muntu azama ukuthi leyo nsango uma ebhema usuke ethatha kubaba ambuka umuntu asuke ethatha kuyena ngoba kunabantu ababhema insanga abangayifuni unga yenqaba manje yabo abayibhemela insango kunabantu oyitshela ukuthi mabuhambe emgaqweni utshela ukuthi ubhema insango kanti akabhema insango khona lento phakathi ukuthi ngeke uyibone idamu lensango lihlukaniswa ukuthi uyalifaka iphepha emumva lele ungu lifaka hlephula ugwayi phambili ufake lona phambili istopha ezo lonto okay sebekufakile lapha nawe usuyaqala manje ukhipha imali uthi hayi iplant le yayizo lonto vele bona banayo lokho bethatha ke imali bafake ephaketheni umuntu akhipha into encane la ayenze hayi ngibheme ngathi ngagcina sengishawe iArosto sengiyaqala ke phela nami sengihlakaniphile manje sengiyabona vele ngise high school senginanamathekeni na yonke into yabo lonto sengiyaqala ngibamba inkunzi nami phela esikoleni fanele ngifike ukwazi ukubonakala endlini siyayibona uqala wakho ukubamba inkunzi uqale ngani mhlawumbe like umfana omncane owusifanyana nje ukukhulayo kwesikole yini into eniqale ngayo ukubamba inkunzi endaba ngoba ngitshela ukuthi mina ngihlala ngaseBhava yabona ngihlala ngakhona ngaseBhava ngoba ngisho ukuthi mina ngangikubheka aqala ukuthi yabo ucalculate angeke ngiqamba manga ngiqala ukuhlupha kule bafethu bangaphandle yabona bafethu bangaphandle yambowazi ukumbona umfethu uthi hayi le nhlobo yangaphandle futhi noma bedlula behamba bekhuluma uyabezwa bekhuluma ukuthi hayi akuyona le genge yasekhaya le yayizwa lonto ngilinde iyongena emfuleni yayibona lonto khathi iyongena emfuleni vele ngineskim sami nami yabona bese iqaphele la yayizwa lonto sathatha ifoni yabo sihamba sodayisa yonke into siyaphumelela ukuze kufike nale team le engisho lekithi ijulu ngathutha kuthatha isikhathi singanani ukuthi ingenele ijulu ngathutha ngathi nje ineni abantu enenza ukuthi kukhando lesi scam hayi thaba bakhona abanye phela abadala abebeganga ngaphezulu kodwa ijulu sifika kakhulu vele ngesikhathi sethu sekuhlupha kuthina kakhulu ngingasho nathi futhi thina senza ukuthi ngoba phela hayi bese sihlupha nathi ngoba phela bese sibamba like wena into obuyenza kuphela bakubamba inkonzo ungabashayo nyawo ungene endlini kulelo ukugqekeza hayi lapho ke ngiqamba ekamanga mfethu ngikwenzile lokho yabona njengoba ngihlala eChesterville location yabona lonto futhi o4 room angithi location kuna nama cabin sinasikhulela ema cabin uhlale ne cabin yakho
ukuze ngikwazi uma ngifike eThekwini yabo noma ngani unjani lana khona hayi ngikhona ke la yabo iyona nje lento phela mfethu yasilekisa yabo hayi ngikhona la bengiphika ngoba ngitshela ukuthi bengisitape lana la yabo baba hayi bengu number 1 mina ugoalkeeper uyisithiba ngisithiba mina awumuntu ostrata kanje ngokeeper mina number 1 ngoba ngitshela ukuthi mina bengishaya emnyazi ibhola ngisuke eChesterfield uqalile ke manje lapho ushaya unyawo ngishaya unyawo ke phela yazi sidla abaphike manje labo bahlala emakhebheni angithi manje emakhebheni valwa ngeengidi yabo lonto qhafazwe ingidi thatha iXA yayizwa lonto ngiyabheka uthi yabo ngiyapaya la yabo nje yabo baningi abafisa abanamakhebheni kodwa ke isikhathi esiningi bengashayi eduze kwaseDladleni yayizwa lonto ngiyatravela nje ngithi ngiphumele kweminye imigaqo yayibona lonto Excel yabo ayiveleleke ngoba ngisho ngiqale kakhulu nale genge ngoba uyikhandela ischeme sakho ischeme vele osijoyine sivele sigijima ngizwa ke ischeme vele lesokubhema ngisijoyine vele bese sigijima so ngoba bese ngaphezulu kwami kancane kodwa hayi kakhulu mhlambe abantu bangishiya ngo5 years 6 years yabo njengoba sama out yabo siyakhula futhi siyazwana nje nabo ke labanyawunyawo ke ngiqale kanjalo agcine sengiyeka le ndaba yensuku yenkunzi le sengilekha kancane yayizwa lonto sengiqhekeza ke mase ngiqhekeze emakhebheni ke manje emakhebheni kodwa bengaqhekezi nenqwa bengihambela ngedwa yayizwa lonto ngoba benqena into ukuthi luke sibanga la mase sithola into uthi hayi ngeke mina lokhu ngiyakuthatha okwami ngiyavuka lokho ngeke sibe senza icala nama sotsho lokho okwakho mina lokho okwakho kanti athi manje enza icala umuntu lento afika ayithathela yona ngaphakathi kuzobe yakhe akukho njalo ubekwa la hlukaniswe la manje uthatha umuntu unesilwaneke lo okunye uthatha ufuna kubo kwakhe mina ngifuna kubo kwakhe kufanele kubo kwethu futhi nezilwane nobabili phela angithi ke vele phela ngithi uyathi inkunzi ezimbili ayihlalelane simayine sona so manje waqala indaba ukuthi ke uqhekeza wedwa uqhekeza ngedwa ke manje ngisaqhekezi umuntu hayi ngibulale ingidi uhlala nje emjondolo hayi wafanele kwenze sure ukuthi unali ibhek lakathi mawungenalo hayi ngiyakuthatha futhi hayi kancane yayizwa lonto ngoba ngine Excel yami ngisho ngathi ufaka ingidi engakanani iExcel yini lethu mahlafuni hayi umahlafuni insimbi lo ring force lokho abathi ring force ngiyazi ring force iqhekeza kanjani ingidi ubala yazi ukuthi ngiyiphethe angithi yabo umshudo angithi yabo umshudo uvalile umshudo mase uyayifaka ingidi ilenge la ngaphansi angithi inesikhala ingidi ngithatha iExcel yami ngifaka la phakathi ngiyayithatha ingidi iExcel angithi nengidi yaphakama ihlangana nale nsimbi le yomshudo force ngiyaphula sivulekile leyo ngidi hayibo yayizwa lonto ngoba ngitshela mawungenalo ibhek lakathi sengiphakathi and futhi ngendlela engutsotsi ngayo ngoba ngisho ungena kwamphakathi ngisho wena kuyikwakho la kukhona iqashe ecekeni mase ngiphakathi ngiyakubona ngoba mase ngingenile ngiyavala ngiyivalela phakathi uchizo somsila sengikuhamba phela la angithi yabo sengiyabona sengibona ukuthi hawu nangu 1 2 nangu 2 nangu 3 yayizwa lo dala abami laba sikhwama ngiyabheka ngiyalayisha kamnandi yabo ngiyaqala ngiyavula ngiyalongoza kancane hayi akho umuntu ngiyaphuma futhi egcekeni sikhoma sami kamnandi ngiyavala futhi ayizwa lonto ngiyalokha nje ngileni ukuthi singabe sesiyavuleka phela ukuthi hayibo ngathi khona la hayi lapho sengihambile ngiyodayisa yabo iJapan yini umsebenzi omuhle kangaka bona ngoba likhe lingafiki yebo leyo alikhe lingafiki ngelinye ilanga phela ngiyangena ke la ngeke ngisasho ukuthi ngingena ku road ngene la ngenza sho wona ke lo mhlobo wami yabo shothi lama imjondolo le ihlangene yabo isize yayinqwaba yabo mhlawumbe uthi u5 yalandelana yayizwa lona ngiyangena kamnandi ngala yabo ngiyashaya kanti ngaleni indlu kamakhelwane khona le lapha yabo lo honto lo angazi mina ngitshela ukuthi akho umuntu futhi sengibuye la emakhebheni hayi kuvaliwe awunazi nengi hayi nayo ngoba le sekhoneni ngiyashaya le hey buda ngivalele phela lapha phakathi ngithe ngisaqoqa bavele ibona babhayiza babezongibamba razi yazi wabhayiza ngani avela memeza athi nathi isigebengu ngathi lawo lo unamanga ke lo nathi isigebengu manje inkinga ngiyaziwa yabo ilokushini incane ingasekhaya
manje ngiyabona ukuthiwa nasi isigebengu yase ngilolani ukuthi ngiphume fast bangaboni ukuthi ubani ophuma la yabo okay ngoba vele kuthiwa nasi isigebengu ilabantu abaqashile lokushini yabo imost yabo bangabani sengivela ukuthi kungaphumi umnikazi wala ngoba wakulomuzi ngoba uyangazi showcase njengoba ngikhulele lokushini lincane kanje uyangazi uthi umfana wakephi lo ngeke angangikhona yabo kuthiwa nasi isigebengu hawu malume ngoba ngikutshela ngangisafaka i-DVD yezwa lonto ngabe ngi-DVD yami ngayifaka ekhanda ngabe ngivula umnyango nangu nala usephambi komnyango yezwa lonto uphethe induku yabo ngivele ngishaya ngathi ngiphethe ummese la yabo ushaya ngomese womoya ngishaya ngoyomoya yabo ngiyamthuka la yabo kusho ngokubiza inhlambi uyayibona lonto naye ahlehle yabo ngikwazi ukuthola igebhe ukubaleka yabo lonto ngathi ngibaleka athi uyangijaga ngiphinde ngimsikaza abuyele emuva ngikwazi ukujomba ngibaleke ngiphumelele yezwa lonto ayinakho-ke vele sibamba nenkunzi lokushini ngelinye ilanga la njengoba ngibaleka la angithi ngiyadayisa ngiyabhema kamnandi kanti elinye longilahla-ke la la ngilahla ngalela langa la ngilahla elokufa litshela lokutshela lokufa kamnandi siyamlinda lo mfana uyongena emfuleni la uyabo yilapho lengaqala khona ukuthi hayi ngeke iyashuba manje nala saqala khona ukujumpa ukuthi hayi ngijampile-ke manje uyongena emfuleni ungena emfuleni lo siyafikela siyambamba siba u2 khona umngane wami ohlala kwamakhelwane osema naye yabo wena behlale eWaterloo yabo lonto wasuke eWaterloo ezohlala kababa wakhe ngaleChester sibhema naye ngibhemele emjondolo wakhe sibhema naye isikhathi esiningi hlala umakhelwane wami ngibamba naye inkunzi yabo siyamlinda lo yongena emfuleni yabo lonto angena emfuleni la ayi siqablela umaqabuli thathe ifoni yakhe yayizwa leyo nto manje lo muntu njengoba ehlezi edlula la uyasazi yayizwa leyo nto awu abike lo yayizwa leyo nto mayibika asho uthi hayi yilabafana abahlezi belapha yayizwa leyo siyaziwa vele-ke futhi lokushini yayizwa leyo nto ngempela kusuke ngingenelela yona-ke ijuluka tsotsi yayibona nina nikanga vele niyayazi ijuluka tsotsi siyayazi ijuluka tsotsi nithembe phakathi phela malume sithemba ukuthi vele lo muntu wasimhlaba simhlabele ekhoneni akekho obonayo sisodwa yayizwa leyo nto kanti kwabo ukuthi-ke vele yena uyasazi ngoba edlula naye esuke ebhava usuke edlula ngasekhaya yayizwa leyo nto uyakwazi ukungibona ngisho kusegcekeni ekhaya yabo sho washo ukuthi hawu umfana walapha wabikela yona-ke lekhe ngisho yabo lonto kanti izofika oqala ifika singekho yayizwa leyo nto kwathi ukuthi noma bafika bayinqwaba na abamba ukuthi hayi icala washo-ke nasekhaya ukuthi hayi laba bawahamba inkunzi kufunakala ifoni yayizwa leyo nto hayi sasithola istori nesibenze lutho sicela ifoni sifuna ifoni yayizwa leyo nto hayi sasibamba istori ngeke ijampile siphelela sibaleke yayizwa leyo nto yabona njengoba iChester David siyeni indawo yasekhaya eJamaica yayizwa leyo nto futhi kunomfo wabo la usiphelele omunye onendlu lapha eJamaica yayizwa leyo nto hayi sithi siyocasha khona-ke vele ingasehlathini khona yabo siyivalela khona siyamtshela ukuthi la mfethu somxolo sekushubile la sesisuke sadabula yabo out vele naye ingaphezulu kwethu kodwa sikhuluma understand yayizwa leyo nto athi hayi ngeke mfethu athi hayi sacela ukucasha la ngoba vele yona uma wenganyayo unokufika apha indahambe yabona hayi sicasha khona hayi ukuthi ubani wasipimpa razo ngeke ngikutshele boka hayi sagcola ngey'nsizwa igcweleni masithi eyile gang uthi ayinaba la phakathi eyaphumela hayi la basicamula khona hayi razo hayi basibulala ngenduku hayi basibulala razo basibulala sasabona ukuthi ayisitori ila ngasho khona ngathi ayifuseke ngihamba mina ngiyohlala eThekwini ngeke ngimele lento ngoba manje akuphelile into enduku hayi ngathi mina ngeke ngimele lento ngiyahamba ngiyohlala eThekwini abafethu bayidlalela right eThekwini abana story benana ekhaya ngisengiyantshontsha yabona like vele into iqala la ekhaya ngithi phela uqala utshontsha la ekhaya ugcina ukhiyeba izindlu ngeke ngiqamba amanga mfethu ngoba ngisho ukuthi mfethu ungabhema mfethu yabona sekhaya montshontsha ngendlela asifani ngesabantu nami ngendlela engangutsotsi ngayo ngangathathi into ejampile esetshenziswa khona izinto othothi ziyabekwe ekhaya yabo lonto so ayisisebenzi mhlambe menginomsebenzi yayizwa lonto isethi uthi noma kukhona ivakashi soyikhipha yayizwa lonto kube yona into enhle ekhaya yayizwa lonto kube khona lokho sikusebenzisayo nje njengoba sidlala ekhaya kodwa kunezinto ezinhle yayizwa lonto ezibekiwe zaziyo ukuthi lezi zikhishwa mekhona
yabo lonto noma abantu abaserious bemivanje siqala ngokutshontsha zona-ke lezo zinto uthothi ngizoyintshontsha leyo nto njenganje yokuqala engayintshontsha amabhodo ebekiwe phezulu izwa-ke ngenza njani ngiyawathatha amabhodo angithi ngoba ehleli phezulu kwetafula lapha phezulu aphezulu lapha asekhalibhothini mina ngoba ngiyawathatha ngifake itshe ngenza ukuthi nekhalibhothi phela leli noma kunomoya lingaphephuki ngiyayizwa leyo nto qala kanjalo-ke ngiyayidayisa lezi zinto hhayi ziyaphela izinto abengisuka lapho sengiyabheka izinto zengane yasekhaya intombazane hawu nakho ukudla omncane hawu nakho ungintshontshe dayisele khona futhi abantu lapha eChesterville elokishini yayizwa leyo nto bayithenge yayizwa leyo nto ngibona ukuthi hayi ngiyaphumelela manje ngiyabona ukuthi ngeke nala ekhaya sengiyamosha plus 994 futhi la inswempu iyashayana ngihambe mina manje ugcina uboshwa yini hayi ngiboshwe house breaking itholaphi kubambaphi kunegenge yami nginomfana unofethukela wayehlala ewani bengizwana naye yona-ke house breaking kungcono ngoba ngeke ngithi ungcono kodwa kungcono ngoba kwangayona into yaselokishini leyo kwakuyinto yasemajardini ebhele yabo ikhona-ke la engabhantitela yona shuthi siyasuka la sengihlala la eThekwini-ke manje sisuka la eThekwini ebusuku siyahamba siyoqhekeza emajardini lapha leyo ebhele ila ngidubuleka khona-ke la hawu weKwadutshulwa futhi yabona ukuthi usicishe wangasinika leyo ndaba ukuthi ngoba ngitshela mntamkhulu eziningi igemegeme njengoba siphila la ziningi igemegeme mntamkhulu angifuni ukudlala ngawo ziningi okunye ngazofunga ukuthi yabo ngisho ukuthi nginalana nedlozi khona into ekuthiwa idlozi ngisho ngithi hayi cha uma usangibhekile mina sengangakaba ngisho bathini iPakistan labo mama bavela ubuso lobu obuveza kanje kwasekwenzesha ngangishaweke lapho-ke khona umgaqo Spark Junction yasazi Spark Junction freeway Spark Junction la kuhlukana khona akamashu umunye wesivili ngiyayibona lapha yabo Spark Junction sengangafa induku lapha ngendlela eyinkinga kabi mntakamkhulu eyinkinga awuqala usixoxele ukudutshulwa kwakho siyasuka-ke la leyo kudutshulwa kwami siyasuka la sengihlala la eThekwini-ke manje hayi ngiyahamba naye la ngifike u-ayola hayi ayasihambise erawundini vele siyindaba zokugqekeza siyasazi siyahamba ngoba umuntu yabo uma selikulahlile suke selikulahlile ngempela buka senza njani siyahamba la ebusuku siyahamba siyontshontsha ebhele emaflethini nakhona ngakhombisa yena nomfethu amaflethi yabo ngokuthi ngiyazazi ngistrike ungaberazi iwona uhamba phambili ubona ukuthi ngomuntu inkinga fana nalento le ungabothembela kuyona lento ilokhu ithoyi aluminium udoti rubbish lento ikhipha iraphe eyodwa lento iraphe eyodwa lento brazo yami sengikwakho phakathi futhi nje umuntu ogabe nge-aluminium nje usekenga angathi ugabe nge-aluminium akabe gabe nge-aluminium afaka ama-backligats enze sure futhi ukuthi i-backlights alifakile i-backlight langempela ngoba kune-backlights okwazi ukulibamba kanye udushe phambili udushe phambili kwesithathu kale sikhathi udusha phambili nami sengingaphakathi kwakhe endlini ngoba ngisho ufana nale aluminium le awurabish lento khipha irabhe eyodwa sengiphakathi kwakho ngizwe umsini hawu sengikuhamba phela lapho sengikuhamba lapho buka-ke indlela umuntu enesibindi ngayo yabo siyahamba erawundini la ebusuku siyafika-ke emaflethini lapha akalivalanga iwindi lasetoilet sinyuka ngepipe elimhlophe lokwehlisa owesibili umuntu engitshela indaba yokunyuka ngepipe nyuka ngepipe uyanombela phezulu la ubani ngiyangena-ke la mfethu ome la wena mina ngingenayo angifuni phela kufanele siwine ngoba size la azile ngeluzi size ngokuthi sofuna imali siyahamba la hayi ngiyanyuka ngepayipi la ngiyangena uyangithusha ngingene bakhona njalo razo balele razo ngiyangena kwindesetoilet kamnandi ngiyangena valiwe nemnyango wasethi hawu uyavuleka hawu uma ngivule ngene endlini hawu open space wathi shayifole muda ngihe ongitshele mntamkhulu ngibingelelwe into yakhona uchargile i-laptop
ngibingelelwe ilambu lihlaza lithi ngithi mina noma kuthiwani inkinga ke manje yazibenze njani yabo ibedroom yakhe umnyama ekitchen yabo leyo nto iyakhanya kodwa ekitchen yayizwa leyo nto kuvulekile akuvaliwe yayizwa leyo nto akuvalekile kuvulekile manje nomelele ngiyabona ukuthi ulele lapha yayizwa leyo nto uyakhonqa lapha yayizwa leyo nto kodwa ngala kuyakhanya yena vele usendaweni emnyama la yayizwa leyo nto ngiyamshaya ke yasenza njani ke Razo mawungena endlini yomlungu ngoba phela thina umuntu uyakwazi kakhulukazi umlungu uyakwazi ukuzwa ukuthi ayingeke sekhona into la endlini siyakhumula sibe nqunu yayizwa leyo nto yazi ngenzelani umbala wemvubu yayizwa leyo nto mfethu ukuthi angawubona ngisho ngathi uyaphenduka ngiyathemba ukuthi nawe uyabona nje mangase ngingenulele noma kuthiwa ulele ngisho ukuthuza umike kanjani yabo uma khona into ekwakhe ngeke ungenza ukuthi ngiyasindelwa manje kodwa yabona uma sengikhumula ingubo sengihamba ngihamba nqunu ngicathulo ngoba ngangizelwe ngifika nje ngicathulo ngiyakhuluma ngekuzwe ngisho istep ngishaya yayizwa leyo nto lapho ngenze shona ke nekhwapha lisuke lisulile ngiyakuzwe ukuthi khona into ekhona la yabo ngiyakulutha ngoba ngempela uma ngingena ngigqokile ngiye ngibone ngisho umuntu uthi hayi ngeke uyeza ukuthi khona lento emsindayo kodwa ngoba ngisuke ngihamba phansi ngihamba ngesisu njengenyoka yayizwa leyo nto njengenyoka yayizwa leyo nto ngisho ngathi uyaphapha uyavuka uyaqala uyabona ukuthi akukhona mhlawumbe uphinde uzumeke yayizwa leyo nto kodwa ke uma ulelo ngoba phela kufanele into efile yayizwa leyo nto yabona nje ngoba ngisuke nginyonyoba hayi siyamudla la ispeaker simudla amafoni awu2 simudle le laptop yakhe hayi asithatha indaba yale plasma le ngoba manje izosibangela isicefe yazala ngene khona indawo incane kufunakala lezi zinto ezama gadgets engizokwazi ukuthi ngiphume nayo usuhamba kanje ngihamba nqunu lapho izwa into zami ya risk amadoda ngoba ngikutshela Raz ukuthi iziningi igame incane lokho nqwaba igame Raz yayizwa leyo hayi ngempela ngimunge la laptop ilaptop ke vele yayise duze kombhede wakhe yayizwa leyo nto ngoba ngisho ukuthi ngihamba nqunu yayizwa leyo nto ngiyayidonsa ngiyayikhipha yonke futhi necharger yayizwa leyo nto hayi ndoda yabinoza la hayi donsa futhi ngiphume la ngihambe nesisu ngidonsa hayi ukuba inyoka ke uyazi la umuntu ngeke khona izinto ozazi ukuthi umoya insizwa ngeke ungazenzi ngiyaphuma nazo ngiyetholethe kamnandi mfethu bahamba la yayizwa leyo nto phose nezingubo zami ngiyaphuma futhi pipe ngiyehla ngiyaqoqa ngoba ke siyabuya siza la eThekwini siyadayisa kamnandi siyabhema kuyasa la yazi sibuya ngoba mhlawumbe ikhathi mhlawumbe wo3 eyintatha yayizwa leyo nto ikhathi sibuya ngazo lapha singene mhlawumbe beko12 yayizwa leyo nto siyabuya ngo3 siyabhema 4-5 asilali la yayizwa leyo nto ngo6 ekuseni imali yaphela sithina ngeke asibuyele khona yayizwa leyo nto awu madoda ilana ke hayi ngathi hayi la silahla khona futhi kamnandi siyabuyela Razo siyawuthola ungqele yayizwa leyo nto hayi akho umuntu siyangena endlini yayizwa leyo nto esaqela sathi nje sisantshontsha ngeke angazi ngoba lo wayengekho ngacabanga wayesemsebenzini noma mhlawumbe kunamakhamera kunene I'm sure kuneneighbor eyamtshela ukuthi something wrong mhlawumbe eroomini yakho lapha eflatini lakho or mhlawumbe khona into ayikhohliwe ebuye ezoyilanda yabo kodwa yabona ungena ukufika kwakhe wathi ngingena ngoba siyayizwa imoto ingena kwi-driveway yayizwa leyo nto kodwa ngokuthi ama-flat asazi noma uze la nomani kodwa ngokuthi nathi ngophela uma wenza into fanele uhlezi uveji hayi suke siyibona imoto khona la sikhona tshela accuse shobile complain pure maga Ibhunu so kwenza njani and manje futhi ke uyabona ukuthi lo muntu uyabona njengoba ezongena usebonile ukuthi angishiyanga kusho something wrong la yazi ngikutshele Razo ukuthi wangena isibhamu esesiphethe ngoba ngisho ukuthi ithambele imhlophe hayi ngoba ngiyabonga ngoba angishonanga ngalolu langa
Hey, 16 bullets. Kodwa only 3 bullets owangithola. Hey. Yabo ngisho kuyimanje mangihamba nje ngifakile insimbi manje. Ngiyakubona obuhamba nje. Sakubona ubona ngathi ngiyaqhuba. Sengingcono futhi ngeke uze ubone. Hey, ngiyayizwa leyo nto. Uyabona ngoba ngena la. Angithi ama room maningi. Yeah. Siyamcashela. Buka ke la simcashela khona, simcashela ekitchen. Yayizwa leyo nto. Yazi ngobani? Yokuthi yabo njengoba ngingena la ebona ukuthi kuqekeziwe for sure indawo azophuthuma kuyona ibedroom yakhe. La kuhlala khona izinto zakhe ekunomcebo wakhe khona. Yazi ngempela wathi ngingena nje ungena kodwa usesiphethe isibhamu ngesandla uyashubeka ujahe ebedroom kanti uyashiya ekitchen. Sapa hayi sasho razo ngoba sesiyaphuma phela sephutuma sesibanga ukuyophuma manje siyabanga lo noma nayo manje sibanga ukuyophuma la uyayizwa lo nto eza ukuthi hey impela bala nginabo ngibashiya ngemumva yazi wathi eqhamuka sesiyophuma eminyango ngoba ngikutshela ukuthi uthubhula sokuqala washe endlini phakathi kwakhe siyaphuma awuyasho 1 2 siyaphuma uyashweba lapho. Hey, yezwa bhuti siyabaleka siya kwi-fence phela la singene khona manje. Uyasiphelezela lo muntu lo malume. Yezwa lo nto ngoba ngitshela ngisho i-fence azange sayibamba ngendlela esiyibamba ngayo. Phela ngugolkeeper ke mina uyabona lo nto sasiyiphosa. Yezwa lo nto. Hayi kodwa sathi sengiphosa ngakwazi ukujomba. Wajomba naye iqala. Ngathi sengiqala sengehla nje intaba sengiyongena ehlathini. Ngathi nje ngiqamba ngene ehlathini ila ngashawa khona ibullet sokuqala la sengitshela lo feni mina ebra wami wangishaya lo muntu yezwa lo manje nawe wangishaya lo muntu kodwa ngathi ngisahamba kanti yabo ngoba ngishaya mina wangishaya lo muntu ila engiphelela khona ngoba ngithi wangishaya lo muntu uyaphinda yabo razo mina into engikhuluma ngayo angakhuluma mhlawumbe ngento ucanga mhlawumbe awungavezi ungakhuluma mhlawumbe ngento mhlawumbe ucansi ngihambela amanga ibhlukwe lidanga livele no yazi ayibuka lento ekukhombisa yona iseduze ekuqaleni ngithi hayibo nayo yokuqala hayibo wetry idolo hayibo hayi mayitry idolo nayo esibili la nayo esithathu la hayi wayichiya phansi yabona ke lapho ila ngaphelela khona ehlathini yabona into ngisuke ngiwa ehlathini angisakwazi ukubaleka yabo sho seninhlamvu yashaya ngihlephula ithanga lezi ezinye zashaya umsipha yabona abalekeke lo accuse mina ngisale la yabo lonto inkinga manje lo muntu Buddha uyasho uyeza ngiyasho ukuthi hayi sho sekukufa kwami lokho namhlanje yabo lonto so ngihlala ke ehlathini lapho ngithula ehlathini yayizwa lonto nempahla khona ngizwe futhi sikunqa ngisho ukuthi amen ngiyabonga ephela inhlamvu hey ethi yaqedela usadubula phela ngithi manje akaboni akangiboni nami yabona ngoba ngishaya la ngiwe ehlathini angimi ngiyathambula ngisosha hey yayizwa lonto ngizongena phansi kwezihlahla inkinga ke naye uyedwa thina siba u2 yayizwa lonto naye akanayo isho ukuthi Mthembe labantu yayizwa lonto ila ajika khona naye ebuyele emuva yayizwa lonto kanti mina ngilimele la ehlathini hey yayizwa lonto ngilele la phansi futhi kuba kushaya indawo lobucayi wawungafani nokufa ngoba ngikutshela malume zayihamba kanje inhlamvu uzu idumisa kwenyosi ibo ngibuza ukuthi una umlotha idlula la kanje yayizwa lonto kodwa ngikutshela ukuthi idlozi lelo ngathi mina hayi ma umkhulu hayi wangishisa ngithanda hayi mina ingane yakho awayishisa ngithanda fanele ngabe ngiphelele la futhi kungakona iphele lapha indaba yakho nehlathi uphuma kanjani ngizweke malume ngiyahlala ngiyangoba ngidubuleka la ngidubuleka ngo10 sekuseni ngo10 ngoba ngidubuleka la ngiyahlala ngiyapleada la ngomiwe la ngisangomele ngisha amanzi manje futhi kwangisiza ukuthi ngibe sehlathini ngoba ngangisendaweni eyayivulekile mhlawumbe ngangothola nama mhlawumbe ngangoshona kufanele uphuza amanzi kumele uphuza amanzi but the time ubleed woma kakhulu ngiyeza ukuthi yabo manje ngiyaphela ngiphelelwa namandla yezwa lonto kodwa ngilele ehlathini ngilube ngithandazile hey
hayi kodwa uma ukuthi usuku lami lokugcina hayi elokugcina hayi kodwa hayi ngoba ngisaphefumula izwa-ke irazo phela fanele ngithole usizo la ngisehlathini ngithembe lo muntu engihamba naye-ke naye ngoba phela yena ukwazile ukubaleka and sengimtshelile ukuthi indoda ngishayekile la mina ngoba ngila yayizwa leyo nto wabona futhi njengoba ebaleka ukuthi usebaleka yedwa mina ngisekho yayibona leyo nto ngilele ehlathini irazo buka lalela bafu nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemeza ngathi uyakhalala uthi igula likaJama lichithekile nina bakamphuthu ubomvu ufana negazi if ever uyafuna umfowethu abuye for part 2 azoqedela indaba yakho siyacela udrope ngaphansi kwe-comment box ukuthi part 2 bafowethu ngeke ngize ngisakwazi ngisho ukuhlala kwamanje nginenkinga ile phone yami eseceleni ingisendela ama-emails bafuna ukuthatha WhatsApp wami ngasebenzisa u2 step verification angithi nje ngoba bethatha inamba yami so ngiyabona ukuthi bayahluleka ukuthatha njengamanje ngifuna ukuya ka-Vodacom nanokuthi-ke isikhathi esisinaso isidla amaningi esakeni bafowethu siyacela if ufuna umfowethu abuye azoqedela upart 2 siyacela udrope ngaphansi uthi part 2 igama lami ngoprofessor nginqwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho sohlangothini la kaMandlakazi sangincenga